боиси қайд аст ки паёми имсолаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар як фазои сулҳу субот, ҳамбастагӣ, иттифоқӣ ва якдилии тамоми сокинони кишвар баргузор гардид. ин санаи муҳимро ки ҳамчун ҳуҷҷати барои зиндагии шоистаи мардум сармашқ аст ва барои рушди босуръати кишвар замина мегузорад, тамоми сокинони кишвар бо шӯру шавқ ва бо як ҳисси баланди шаҳрвандӣ тамошо карданд. тавре мо мушоҳида кардем, паёми имсолаи пешвои муаззами миллат нисбат ба паёмҳои қаблӣ бартарии зиёд дошт ва яке аз бартариҳои он ин дастовардҳои 30 соли истиқлолиятро дар бар гирифтан мебошад. муҳтарам пешвои миллат дар паёми ироанамудаи худ ба тамоми соҳаҳои барои халқи тоҷик муҳим истодагарӣ намуда, масъулинро вазифадор намуданд ки барое ки ҷумҳурии мо дар байни дигар миллатҳо ва давлатҳо мавқеи худро пайдо намояд, бояд зиёдтар кор кунем. аз ҷумла доир ба соҳаи маориф истодагарӣ намуда таъкид намуданд ки мо дар сиёсати худ ба соҳаи маориф афзалият медиҳем ва дар ин самт бояд дар ҳамаи зинаҳои таҳсилот, чӣ дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва чӣ дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ сатҳи донишазхудкунии хонандагон ва донишҷӯён беҳтар карда шавад. ҳамчунин дар ин раванд мебояд ки омӯзгорон низ дар касбияти худ ва дар донишомӯзии худ як такмили, як такони ҷой диҳанд, то бошад ки боз ҳам рушд ва такомули пешравие дар ҳам донишҷӯён ва ҳам хонандагон дида шавад. ҳамин буд ки барои шароити мусоид барои зиндагӣ кардан ва барои боз ҳам шавқманд шудан нисбат ба кори хеш музди маоши мутахассисони соҳаи маориф аз моҳи июли соли оянда, яъне аз соли 2022 зиёд карда мешавад ки ин ҳам боиси дастгирист. дар паёми солонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҳамчунин як қатор масъалаҳои дигар ба монанди касбомӯзии ҷавонон мавриди баррасӣ қарор гирифтанд ки албатта ин боз ҳам мавзӯи рӯз мебошад. зеро дар замони имрӯза ҷавонони мо камтар ба шуғл, яъне ба касбомӯзӣ ҷалб мешаванд ва ҳамчунин вазифадор гарданд ки 1 миллион ҷавонон ҳатто зиёд аз ин соҳиби шуғл шаванд. خب میخواهم یک چیز دیگر رو بیافزایم که در این پیامی ارائه شده یک مسئله دیگر که باید تمام ما در این کار سهم گیریم، این اسراف و اسرافکاری در تمام ساحه‌ها میباشد و محترم پیشوای ملت اوید با مبلغ‌های به موقع نسبت با تلفن‌های موبیلی تاکید کردن. البته این با مورد از زیرا امروز ما می‌بینیم که حتی کودکان سنی مکتبی دارای تلفن‌های شخصی هستند و از آنها به مورد استفاده می‌برند و می‌باید که در این سمت کارهای زیاد نیز کرده شوند. و در عموم اگر گوییم این همه تاکیدها و سفارش‌های پیشوای ملت برای آن است که ما باید امروز مخصوصا آموزگاران نسبت به کسبیت خود یک نوگانی وارد کنیم. پیش از همه وظیفه آموزگار امروزه به اندیشه شخصی من این در برابر زیاد نمودن دانش آموزی و در برابر تکمیل دادن دانش هم خود آموزگار و هم خوانندگان و دانشجویان این بیشتر رشد بخشیدن تفکر و ذهنیت خوانندگان و دانشجویان میباشد که البته این به آموختن دانش و مدنیت و فرهنگ ملی امکان ندارد. باشد که جوانان ما خاصتا تمام ساکنان کشور هویت ملی خیش را حفظ کنند و تاکیدهای همیشگی سرور معظم دولت را سرمشق کار خود کنند.